Kubor nakaslem jong unongsan hima. Da ka man sim ka ba songkhya ban pen pau ya ka jing snolem alor ka jing clan jong u member u the rim jong gani ka yeng iba ejasla iba ngijukat iba deng ila long ru u chief executive member jong kani ka yeng nong yalam but hoy nakalian ka chonga ngam shum yo ya kalat ban ya don rekat haki tem kiba i don angi po council dan ring ngajia kendu michi itu itha ba but ngarajuyo ya kalat husir ban ya kendu bat i marmet bat ngaju snow penat ban pej ya ki jingkren ki jong i ya ki debate ki jong i ki bai jukren na ka por sa ka por ha kan ni kien ka podon burong ilalong sisya u nong yalam uba om tang kan ni kien ka kan mausa re ki pai ba jong kari ke jong i ngiai pertu ba ngiai kan mau Dewi ni kita ngelam ubah create history, ubah rai kita jingja kita fair, ubah rai kita statement kita fair, kita harukom, teng kita penkenyu, kita penki, ya kamsir, jong pai ba, udon ya kasap, ban penki jingmut. Yang kipat ba, hoi kalak bandong ba kecing lek ke jung i kalak bandai ke badai, kalak bandai lu ke bamdai, Henry si sen baila keren, kamut ila penpau, kalak penki ya ke jingmut je perhan, jong kita buat. Bab ilong uwe nak kinong keren tebet. Bat nak kenal orang si iya gitu ki mau ki klip bagi video habis keren apa ke house mau ke house ke ki kluit kedon kecingnya kluit tu kedon kecingnya kendok tu kedon kecingnya tiap met namar balai bakal bukan keren ke jom i kalong ke bah balak bat pergi ulala ru ia kaban penki ia ki katu kan ni ki ai ki ba kalau long sisya ka jimentor hoi kidon giain kiba lapas hakan ke yen Andre 4 lak ya kapan yo ya ke mendur jong lat kidon giain kiba lapas kiba don kamba kum ke klan bil kalenage bil ini gian kilalet cakap setiap cakap gubernur resusi bagi lawan pahaya nak kalian jom nikah isi nila study biang ini bat ngidah kuat ngidah terang ban penurlong yakini gian iba uniu ramba ulama paham banang penbahas itu banang penjanai itu nomor kidikian ke badan kam yang ini kum gajak pun kajing do kam sumlong tangi ke yang kesap
Andre kalau long jeng duk ke bakrau ya bajai berdiri porokoi tenaga kalian bercungai bat kipat bah jongka seorang konstitusi ngawan ra ya kini kajing solat syaki bahiyah sam tiba kedon kajing ada kebacan tadi bau bleh ai si kajing tengen kajing persat bo bat haka juga koru ngi duai ba ka muslim kajong ini kan yo kia tai apa mujukut kublai so deputy chairman sir ngaro yang ni po ban sibta kanika jingkren sodem maloga jingkran no jumi ba aja chela be khodi ba dei te mga laban ka ki ba jo pang di konsorsi ni berbau di sole mano jingkran no jo ni roba ba ni participal community nama karta jo ni berang biang ba banai ka jingsyakriya ki ba hawat lo menela ini dalam kondisi do sama kendai spa proposal belum biang kondisi yang sama jasa di dalam ini belum beriu ba kriston ba beriu ba doni ji khong beri ba kloi ban jemnu no mo ban lo beriu ba biria ba te haji te kam ji la yo chibun ban mat chibun ki jitip akamta be experience ko para bar ne ko ka council oh ila long CM ani po ka council but haga by election step for ila long CM ka ba ko daw ani ka aja kakandai ka la ke match lima hari setelah nasi dari keren jauh apa itu sekarang dari tengah tuan ni bah jumlah atlet ini logo beriu bah bom ne beriu bah senat bah lalu idon kedua bah kuat bantip di beriu bah di wajah dia bah but ini kenal jing tikam si kubiyam ni lagi bah idon kemudian ban perlanjut ia ka ikisno ki hima ba ilaura sibun ki ban codify ban perlongan ki riti ki dostor jo ki hima ba fair kalau ki ong ki hima tai babun ki ada lejom ki act bat susu kadon ko ka bentar ba dona ka 1959 aka appointment association of chief amendment act 1959 ke ba kirang basong ba la jede ki hapan da yo swa ka jing menjur na ka isi ba sayo sanan te re ni ro ba ora ka amendment juga appointment association of chief amendment act 2007 ke ba kirang basong ba ka sajet na ba ro basong ba sin sajet je ko mene ki brio mentak lewat manong ban ai sakit bagi kita te tada kaya untuk balong mensua bahwa dia ocok approval mereka isi kan simpor daklo itu no artio kan ki himak sunu bajga le simpor ba te ni roba masuk bala ai bor ki siem bagi no siat ki himaban ai no kloye ka sanat ikiro basno ba ke saje ki roba snu baklo itu mene siem national ka ini jack mo ka clan bildu kaba i nada berpas hanika house dan dari kelawan phabian kubla penpau di member berum ne ba diam nanong ketika clan bill ketika bentak ba ai musim ha ki kur ban dono ban logan no kur makani kan don dapat anjing pejik juga apa yang suci po jilang jumpa
Ladong. Sibun kikam kiba lalai dan usnyang benhi. Sibun mak imak sarang lalu du uwe meli mau ho juga nokrem. Hakisnem kendai pulai dan makla. But ila los nyang lalai bahaya ka berdeka katai mak konstruksi joni. Babat hatu por ko minister juga di beniu. Te como CM baru peran rilang ko council I long brio beran sema padiram. But impact silang iluluru abang idon ka mo jirap ilong brio lakoy ba irap ba khamtam le ilong ka ju bro ba impact ya ka bet ka biang jo ki wat kinong tre jo ka council I baro we. But ilong brio ba ngai ba imdon ka tam seman. Bobo ban berhat tam tayal di dari khalam takiwe tika jing barahdim ba wala da imshima shimta show election dari Emily MDC hadim nu warja khatra dari kamdu ni muslim ji sakri pai ba yalong dunong ilam jo tika wegal group ba adu menta kata group so pai ba adon mo yang beda kata orang long beri bahasa hebat yang long ru noirap babet paham. Tekum gaji harinya ji babun makikam tiba I long momne beri babiri bahasa kemau bandingkan tu tak jing long juan jui ten rei bau mene gaji kelak san jui kalau gaji duk bakrau. Nanti ka jai beriu mau long beriu bah I ban sekri. Kedai deka jiknya jo deka kan ya pada deka ini por ya dua yang por ban ai ka ji kubar solem sekti bahaya ngi turun jikun bat baro ba to boleh ji suk undar kanti ba idio tia jajai haji suk tani tim handian boleh sibone Misbah Deputy Chairman Negara jungar ngayen na kabantaban ya soalang batu leader jumlah social ba TW kain ba kubjuru ya uno iram jo kalian yatai ba lampang bla kibla empau la jingde ba jingkal sulam halo ka jingklan no jom ba betes chila bagi tibru ba udi wei nagi urang ba le seu bla no nyang sibo na ka jingde ba kari kejelahi para pemain. Isutu bapa dan ejas sela, walong MLA, walong minister, walong MDC, walong CM, but sibon ye bau la contribute ke balong, haji dia bagi council bagi setiap di para pemain. Ini diberi kita nak kajong long ke ban persajin kelmau. La kalau yang ala, kalau yang nurut. Iba dan aja sila leseu pembayang barok gua ni saya jadi dari baca Inggris baru long ru basong shit akan mau lapor bah ngalalong siam para song shit lang ngarola song shit lang laya me jadi kalau kita sesuatu jongi kepolisian kalau tang hadi nang tu laya trilang tapi kita mau bahu persan lang ya ka isi juga PCF hatang hading katuan isi. Kata ketika jinglong jongi ki politician, kaba kiwe ki sitom ngatrai. Kawai ku long ba judon betu ina Jepang dah sorkar lai lama. Kaba gimna ban thau sorkar na kadau bangi otang marman biat PDIC HSP ber no. Apa kejingan pai ba proses inter laboring. Nam pai pukat lo kejing tahat kejing poi ban kem jumi orang ba. Usim baru awal beli gelama telang haju. Oh kesokan lain lama. Baru tapi ki nang baru pergi habja. Kamu mau dulu bestet pakai keperkat keperdai. Ada yang mau bahas tolong siam. Pagi itu kerja dulu pasti juga kerja belurit pagi. Wah iban kambun beliau pun babon ki muslim ki itu. Dan ring mak maka kultur juga kalau laga jom sistem. Ring itu kenapa ba dan Islam why buskit pendon buram ya kalau kalau kami ke babon kuntam
apa yang por ai kami kalau kami ba dan kun khasan lo du rak ba syau balik bun ki ban sa jing kan mau na ka benda diberi ujangi dan do teng telimat ukwa ban kawan kanun kun ko juta khat ko ban pas ya kabil lasisi la court session pas gitu ani ke bisu dua ini yang tan kidon bil bakal follow su ya di rules kan apply ya ka rules is pa apply ji pasu pas tu ngai trat ida jung la jung ban convince banyak cuma di kanu bukwa hoik ta jing dua i kalau ngai jing ke bakrau isu tu i but nagaleng jung aru so bangan shop ngamla akan dapat pau kajing sungu yung orang bang ubala no senyang ke bon ki bentah bala lolong ruka jing mentoi yang iki nong yelam ada gidong ki beriu ki ba kom kini na ke bentah panginang la bang kam dus pa ka jadi berkah jing tip ka jadi berkah sishar ka thada nagaleng junga bat ki pai pa junga itin mau khar sentor ka ko gusti ka bakum kani ka pona pa ya ka jing solam saya kong bat segi banyak jam baru problem jing suk dorang kat lambat ki baba ka menstem jing badan silakan yawan song suk balau kwa kudu Mr. Deputy Chairman sir ngarunga yang ban chimenta ane ke condolence resolution belawanda da leader jo kayeng boleh chimenta da leader jo kalian etai da member gudun buram mungkin apa mokar thorum kra ngarunga yang ne ta ki paiba melim ban chimenta ada ni ka resolution condolence resolution mentau ni uri urang ba kami tip kumu badeng ceslah ke baki paiba hi kita pergi badeng ngang la gembok ba ngiok bani trilang badu ni podus council badu snem araja saw badu snem araja tandai apa ni syajir pergi dekat jauh kali ke ye nang konstituensi ni jom dengan kenal ketuk kepor ada ba ki media kela ong ba ka kamsong shit hapo this council ki session bani hapo assembly marna karnal to ko po ba we lagi senior member jongi iba biam lanong ba ayat to ko ba badek selah tentang hadu lawan ke jengi kendong keti ke jengi tarkot ke jengi bil ki ane sedek ba sotna pat palayami na yen do par sabar pat Tale sia kedai ke ba midi bani shim kenuksa ya tayang ni la i kumbang nyalong chu wanya kai dula dap ye nor ba pat ni like ti lai di shalang aya shonglang te klalong bu shokshit ta te udai ubriu shisha uba la pongbun kitu pia ma a man who's worn many hats kumong mikmat kumong yalam seng balang desi kumong yalam niam tulok pun ki topia bulapong dan rei pegi haka pangilai kendo komunomi kmat ne udah beriusya balong kanu ko bode benle de benle no le ben butek bat kawai ka ba niru kum kinomi kmat tang shia jok mai tu popor kawai ka ba niyo ban nuksa na u kolomba parabor ka constitution ka don hasda te kemut habong le kanu upun song nongrem ya kanu kapon mona ka yene ke ban keren ke penyasai kemut halor ke nongrem jongkeri secara jongkeri dia kata koi ka bang alap yo badek sila to ya ket kun getane umya kan bolong kubo nongrem dai constitution lan beriti secara jongkeri dia kata koi ke benta ke bang ngai te hoi nilai yo penetrai pun nilai no senyang lembah kene ke yeng kapor ngilong nomi kmat jong ne ke yeng kum KMDC te hapo kejinglong CM badeng selang layo menteri pun kiki namanta ban penbek bakene ke yeng kan long kebala ai kata kejing sekri ya kejai bendel bat kumjuk hi ya ka rikasi jen dia ki jui te hoi kumu beriau ladon ki bentah ki ba biang utap ladon ki bentah di bawah duna henry ngai kita kijing duna kilai bende botolek nang re kijing long breu lese ladon kita te ulalong unong mikmat
kubu meleru sepo ka yeng dobar jela jong kejela lalong u menteri jong kesokar jela jong no senyang gun syukim lang salang sek secar kada jong kari jungi te ngaruk masyun bat u leader of house bat kiwi gitu khot di badon burom ban ai ke jeng solam ya ka yeng kesem jong badeng sela ya ikurim ya kikon ya kikseu ya kipersa bat kihman para ki jong i ba ni kum ka yeng ni pan pau ka jing sudu ka krau ka ba ni lo ong ya ta ka jing thali ka ba wadeng shala la e na shubat na there's a void there's a vacuum ka jing yam no jong wadeng shala de ni pha snok ti lang ba leader jong ka yeng ba kiwi ki de khat pan pha ka jing sulem sa ka yeng sem jong i pat ni kerpa blai tra kana ba na ka jing ja thai but in your kata ka jing su tak partai ke ba ilada tang di ni Mr. Deputy Chairman sir Lushun Mr. Deputy Chairman sir ya so when I play ke executive committee siya molon ra ke ni ka jeng keren kamat ke keren sikam badeng slan marba kadai ke rukom adian bodu khat jong kayeng don syu te jukan ma ki doba juni bu kini nga ladap keren hakajing aksi ke batep no yu kemudian ka kendai terik jong nai Ogos hayeng jong badeng sela ngam simdai ban keren insyaallah di ban keren na kaliang jong siam ladi ban keren na kaliang jong kibai pat ke isi ndai namar iman kilaya bakla na kaliang jong kayeng ru ban intip muslim tengala supoi mengah tu bat Sherman supoi bat Sherman bat mengah te dalam kontak usiam lu ong ya kia pentip dengan mestep dengan lapoi sora te ngalong yu Sherman bun keren Sherman ong ngam tip ya ite kan kan bun ngam tip ya yang pergi kendu keren mafi ngapa lu ngaslam krek dengan keren ayu ngaslam krek kena lakum lu munu masih kun mau kat bading kenal mengilai kendu bading tengah hari ini diskonsil lah Argenti Artem kendu te bak seni setai te na kata ngalakren la keren bat kala long ngajing keren ke bala ayo sim ki bahayeng hamtam nawa ka bakut ki bahayeng hun jong wading selayong ngajing keren jong iba kala pun khot mata kasngi ya gajing arta tien ke jong kipat ba hakikat tu ni ki isu te mata kasngi te ngasu si mentana tang ba ketika rukom boging kini pindah kan dengan keras tak kendian dengan keras tak kendian desu rukom ke bangaladesh keren tu sengi entah ya ying jeng badeng silau lah long MDC kat makan mau ngai mat laisit laitem emedi long artem emedi tengah tiba artem ya, lain yang belum MDC kat bangah kenmap. Kiai berpelah dia siapa? Kiai berpelah, melawan mundur itu bading. Pelah. Uladon Kongres, mak tu kita 2003 kita 2003 2004. Uladon Kongres, ulang CM. Barak di Kongres, I no confidence, you CM bejong. Barak Kongres ya, no confidence, motion UFC macam. Teh apa? Dia kerjaan mengibat. Ingat kenuan operation dia kerjaan. Yo, nama ketika coalition executive committee. Kum katar kalau dia. Dengan kenal hai ba perstun tensong. Ba perstun tensong tu opor. Khwan. Au gele tiet hai ba deh. Tengi dia kerjaan mengi. But hagabakut deh. Kulon tak podong long CM. Kalau don tu apa? Ngah harai kat makan mau ngah belum malah imat kerikot ngah banyak pej ha.
syukur mah iman kita gitu tri tu po te kaba bah man sekong badeng hak tu si hayi ru ka bah hang ni ru ka bah kita buon ki ba sitom man keren nomor ban kedau yi ki jing dunaru buon bahi tenrei ngakren ha kasmi ke badon ka mo kamet jung i sebenra no akmat pajba buon ha te imat pajba ku sngi te mundan ke tuka protokol mundan ke restriction mundan ke so spak ngut buri ya dan sngi batet but kelalong baik Atisha kejing aiman sim bat kejing ya yosno iki bakim pat yosno hakabang laong ba badeng sila uli beriu belah ndai tang badeng sila ndai badeng belah no lola on pentungu kan iwa biarkan dia hau arhajar ibat tu kedai ya na 88 berapa pendai tu kipor da slip ibarit ngalakren tu sili kata ru da slip ke barit ulah pentungu yo speaker da meghalial assembly hadirin yo kata slip sangut yamili kisaweng disqualify na assembly but kita kisangut kita appeal ke lapor syuruh Supreme Court. Na pra pendai na po na buai na buat na pulai ikut ke Supreme Court agak bakut jong pendai pulai. Maras na pendai pusat ke ai ke order jong ka adon ke order ru ham 94 baka jingle jong speaker jong begle assembly ke bakalah. Tekipat tu kila kut no kita sangut. Katel jong kira kut no ke Supreme Court ke lamut ban konsitom jong speaker tu kuar ndri I have got all the records. Nak keren dia kata nak record di babiang. Dan dia kut no kata. Kut no kata. Pum kata ro bala jateng. Hai tai slip jong badeng sila. Bola lakon pegongo badeng kadius pika. Ulala ngaraya turu bola lakon pegongo ru kadiu padar sengiru menyelai beksu cita sipo bangsa ram. Konstitusi jong ki deputy chairman. Tak kilaya bisa kilaya Nom syuk kata singi tep kelalong singi ke bayar yojing tep pun gay. Te kikam ki jong badeng sia ki ba salin kan mah do ta. Ngamla ban kelan ke bayar sia ban kelan nomor hakapor budang long CM ru tu pon 2004 2005 ada bakut te ngaru ngadan hangi te kadai ke ba long baru ni mentan perkilai don diingatin mi diingat kot pengantar ter hak tu kopuar badeng sila udang dan lah kajong kajing semua tu ngalakren pun taruh entahnya segi kebatep ju lesi kajing i jung yau uranium kalong lah kajong kajing i ngong pun tah tu mentaruh menang bujuk hi bat alek senai kesuruk saya semau thoba ya kabang ngilai lepek nilalap yang tak suruh. Bat aku tu kupuar, kino kibang, ban persyayu uranium, badeng lo berngamru, ban hakim, barune uranium, udai umar, pok kendau, jong kesokar India, berkesokar India ke don kami nak kebentagi medical science research object, bat lo berngamru, bat kino persya, hakim, undaluan biang pat, hak arja kan riu, kalau job ikan ikan. By election nanti nolong krem imat kelawan kakak dia suatu berimat kadang ni kecil baik imat kadang kecil baik dulawan nanti ni arah cakap dia upun penabung ndai syuk banyak ti euro ndai syuk banyak ti euro walaupun benar kata te ubriu yo iya ketu por kumto imat ndalah ya ke por kusutu ba imat kamlong walaupun baik kestan la jong, opinion la jong, bat ngai ba wong kan ulok di yo
nomor tadi umat dua umar badon katu ini bentar yang dia pedah kita lagi orang gigi giba ya dai batu badeng kijimta giba bahagi bola le kilong kibasa dikenal ulang ramu aji syai ke marriage act ulang ramu tu por kindeh itu ki arjastan ajan rio san dan rio itu ki marriage act te handai bawon rai kata apa ya kata haru wala ada kan yang tai bawa si betul ong bola kerki bah kecing kerki bom tip syu tengah lapan ngala kedau kita ki hang ni hang tai dom kam pun bet shua namar lai tiru haki rang ba shnong kata kamari cha ba kinu ba shnong latakiwan sijur manong bangi gila ya don jinga dei tengi syong no nyalong no si mo ying si sem si lop si tengah unono ro ba shnong ubam punya tho kumyutan persito kum kotar kalau kan kita pej kan sila tegi buan bag no ba shnong tag nyum te wan buriu bona shoi boy so west na west boy lentia boy silo si igeng ilewat uno bokumno dengan ni ngakira ni kata orang apsua siam apsua nama bakane ka kadang dunah ning tai ka tam senistai ka biang kene kan pun kulmar sibun ndai jing yu i jong badeng sila kalau kepada iba kejai pun dia jumi kalau kulmar han ka sukha kejing tu kalau pada iba banuan ra no banum dan syu gini dia syong kulmar dia fet dia tar te wan rakyat dah kata kajing temu mereka an pak tempat biang bi kajing ini lah kan biang to pun biang jua nomor kadang khor lo ke bahap kusut kok siris kusut serti bah penbiang penbit bah ndalah ada yang kata tersewenra kuano hiban din pas kata ketua te ngom kini te kan empat tempera penban pensau penban di kilong sem jongi tu pada ngom kumno kan ngom ta kan te song kan pelat lagi ni jingkul ma hanta ngom kani ka anjung pi kaban penprai kilong sem ngatar wa house ndan ngatar house berarti bodon hajan tu trail lo kenduk sokra kadum tip syu de biya syong la ka jong kumi uang hadir uang ni laju ya semua sepang kita kiri uklan juki por benda nilai ya semua yu Samson udah nak Bible ru nilai ya semua yu tau Hercules buat weng kiri uklan yu kurtai nilai ya semua yu Tarson hang ni udah tarkot wong ni hang ni udah tarkot habis jangan lagi kita tarkot tapi buatan kan dia kita hal tu hari kan dia juga tu komplit tu wong pun banding bangade itu tarkot te ngalah kira tu sini mintai apa tep you ya kaju lah kira bang ngong imat kecing kerki jogu ni tingin tip imat tu kecing sengau imat kan tajung usung tu bakamlong berta ke berjerok imat ngong kata ke penlong yu bawat lah kata kaan ke mengalah mengapa kadang khor kan kadang duna penbet yang nitai umla benar berduka beri pas ngong imat usung tu halade bakarta jung kamdai ke berjerok tinggal seorang ba tahu penlong yu kerki pun kiai dan rai agak sengi ke bangalit agak nyau terik ketuka nyau terik ke por ba kulat ngadalit jemir nila ya don katanya tentang orang ke por udah nawud landu laya pun benga bakum tarter ngadalit itu jemir kadang kuwi ke register haying condolence register ke kiasan huruf kiasan itu tengah aku jemir te por bangalit nyau terik te ya daru langut kiasan ngaru wasan teh kata register untuk dia Tarson lesu lesan syomsuk haji yang boleh nau tarkot bat kata kesengi mengakhiran pak condolence
hak tu sing haji yang sitap ngai tu ke taru kalau ngajing risa ngom tip syu te ban kran song badeng kan sim sibun kapo nam kwa syu ban kran ba sibun ke la report ba kari ki news media news channel ba bentar te mata singi sipun pau itai benta naman ngilai kendo lang badeng ha kani gayeng arsen tengah sengo ba kalong sija ka tindu ke jai menriu bandu no hakan ni kepuar hukum kini ya weni girang ba ubala contribute badu bangi dang soto ba badang la syuru ban contribute ki puar ki banwan tendai kalau jano umba kadai banja ngasu penpau ni ta sengi ku ba penpau lang di parlok barok dengan ni yeng bakalong sisia ka tindu na kumta jungi ku kejat riu de briu basulun riu ba bun kinia jutang ken kom perkhan ku te tong nya kermen ba kini ka yeng do ba dungi betar singi ila ai burom yu kumta ba ni garu na kale dunga duai na tepat na sanut haju po kerben pa kemersin yu kani o hila ka benta jang ka benta ka ba udayok yo lesh